da Captain Smart any suspension one sembeto dra from Angel Broadcasting Network it was for SMP na APA efi honum na didi kan Captain Smart be grantee interview de to just say ne boss de to nanim say be ya won kwo twentwen ne nkasa no so kakra san say onya pressure efi aban mu mpanifo say wakasa dodo any echre and some who drive fee Angel Broadcasting Network so eba say Captain Smart na we receive warnings say want to the boss and then put channel one brand was say then say kasa o timi e de nim di kasa akasa say na kuba ne say we nya mpanifo bi kaseti a we ntimi enya sutie e won nsem no ho an no ntienam so man suspension pass na say akwa two different story na enu no echie krakra Captain Smart so eten ho kote ono angasa ne channel na wo ye ne videos wo honum no ya be hu se sesi ade akwat se de sesi ano ABN ye journalists a wodo aka wo honum broadcasters na presenters aka wo honum wo mo esori no mo ye mo jimedi afedie na ye se wo mo attack Captain Smart no ne personality say we free adwumanimu ne tese nyema wakeka afa adwumako no ne nsema wodo like all come about this one there we dey adwuma na say ya man suspension but ono am akọ resign na tese resign no comment me end no ono a wo de odidi dada ono aso betimi establish no nti na say esuro bi eni echire ena nu ena nam so amata say ne colleagues a wo job mo ewo ABN bi no ahyase a say wo mo kasetia no on radio sessions na bakwa beto just see ama amanfo ehu eduro mo pa ABN worker ni din ede Charlotte Alhassan dodo na enim no as Queen Shy ono so papa nti say Wakasa edi afa Captain Smart fear wo free Angel Broadcasting Network one ene ensema ono no adebetuja na according to Charlotte Alhassan yi ana ebiom so Queen Shy yi no wochira ebra Captain Smart edi tu nanim say yi ne di anase ye suspending no on wo mo basis so no emu honum na no wo bo shake emata say wokobo ye former president John Adekum Kuffuor amanye emebiem so no kumase ahemfo bi wobobo mo amanye so mepa acho ema no on ni behalf say na se ne be ya ye betwe suspension no assign na so anko yie no na te fa ho time pass wo grant interview ogega ka ensem edefa Dr. Kwaku Oteng editor abonti atese no odeta ne che ne image after there wanye boni bia na te pa no pe kwan bi so anasa aban no na tetire say yeyi ne di emfi ne dwume edie emu ne say according to abayo ni nsem okaka na say nyesa say na ye Captain Smart editor abonti but suspension no dey eba so on ground say edwuma mu pani no hu say dey ekona ne bonus so eno no enti no suspend no nyesa dey Captain Smart no ode abetu edwa ewa abonti so nengotie so no so dey nenum nsem ebetu abonti na eba ya kan ho nsem just said you want me say Ghana is a serious country could be Captain Smart. I'm telling you, if Ghana is a serious country, there's no one, a single person, can listen to a friend like Captain Smart. For Queen Shy, Charlotte Alhassan, ono nso ni take on Captain Smart suspension any to say won sama Captain Smart dey nam kromo ke cancel ono de fan ho no akwa resign ne ya nsake no ono anu resign no no BBDA any just say Dr. Kwaku Oteng anansen wo boni so boni won nsem nya na abayo ya be ya no say ente sakra na Captain Smart cramp no bre ote say ya suspending no wopa acho anka onyaya onko betina na dedemu anka obetna Angel honma na to akoso aye adwuma na nkofo from so mepa acho ma na te se chopa na ya nya ntum na enomti eho tan na eho abufuo no wanam so ede ekasa ede etia company no ene peni a woda ano na mu behu a ene Captain Smart se a wahya se atese media journal for so agina atuma ne o ma hya se ene ne adwuma nti ene akwama amanfo ayo mo wakakra se nti ensem no wan na ka no kra wan so ene di atro aso Angel Broadcasting Network for person wo mo enyina ne fam so mo no mo fa empejo madwumako na se wo mo so defend edwumako no edin efiedin say ya Captain Smart so ne suspension won sensem no edi abrom atese akoye two versions ne amanfo edwo ba ne niam no
nye eye wo bayi nkwan wo fi eye Angel Broadcasting Network wo abekasa ede afa Captain Smart and semsem no when ye who other videos are one of eye one more guys now wo okasa edema Angel Broadcasting Network no so ekasa radio station wo say twa eye Captain Smart and na kwete de woman no ewo bibi eka wonya na atese wo twe no ewo eye apawasa enya semketo na bi so yenko hwe video no so emrasisa ne ba ensem no yedesi mami ni kan fa Captain Smart na yendi ne ho nkomo mesre freedom fighters Ghana fo a mo pe nokure etie Ghana fo a emre ni mo asori agina sa mo kontokwade age oman Ghana si ho no ma obia anje Captain Smart nsem a all kan ni da mani nye obia ni je se Captain Smart ne wo begina ho fa ya aban efri na komamu Captain Smart onka freedom fighters ho when a freedom fighters sugar drops etwe de funche Dr. Ren won fire from above ma wo bia metna se emmo Captain Smart din se wo kam ho onka mo ho bibinti na nemo hu se wo ye de wo ye no won kam ho onka mo ho na mekire mu die nti a me se enne onka mo ho no wa baso a enya atem didie betie nyansasem na betia asem no mu nkire mu yi ansa na obedi atem a wedi atem ansa na me so metwe no menye full correct ebia asem a me kan betima achia wo baabi me chia wo baabi a you have every right to correct me and I will read and accept my mistake enti se wa baso na wutie nkomo a me ni wudi na fa adwen no to fom na ti asem a me kan no ansa na wo de comment beba waba ansa na obedi mataba wadi matem minim se na ye kan nyina no Captain Smart sabi o so ye bonsam kura a owo na dofo se Captain Smart ni pa bone sen kura a owo na dofo man ne bonsam ntinsi wiase se wo te fan club ubenya nkrofo mbekwa akọ support to Sasabronsam fan club enti wiase ni pa bia so ote bia no owo na dofo enti no minim se eye dan anadofo bi beba hanom na mom betia sem a me beka no na se wo ben na watimi di safutuo no de ama no emfa bufuo ene otan se be ema medi atem umetie nyansasem na moma bintumi nua no Captain Smart yesi eyi nadi ebisi ya suspend no ono ababonten se wagye adwuma enne nyame adom yete ye yesi wo nua FM but Captain na me fi se wo kan se wunye obi adwuma biem because we be Smart TV nti ni yina ye hwe anim se the CEO of Smart TV wunye obi adwuma biem wabre wafira ye nkrofo adwuma saa it is time senka obi adwuma nti na menim se asema be 1 week ago wo kan se sesi ade wunye obi adwuma biem na wo lanche wo Smart TV no na mfi senka wo de koto ebetima ye live soup that went to me enye easy TV bie Captain enye easy it is easy so we betima bie social media but enye easy so we bie traditional TV station enti minim say sa asem na obegina okan na minim say untumi nye wo starting with TV na me Captain Smart TV me Smart TV me da me dem sere me say untumi nye because minim what goes into that minim die kom sika ekom minim no ma ekom untumi enti enya me nwanwa say enema te se wokọ onua but said nka wo ka se nka wonye obi adwuma no Captain na nka wo se nka wutimi de koto ye nkwan ka onua fo fra wo se da se ama bi Smart TV enti mo nya me mo mfa mo ade na me so menye me TV because me se me kire Ghana fo se me de me ho ekom ne me da umye ni Captain ho nkomo Captain Smart mimi hu Captain Smart no the first time I menim Captain Smart na owo Oteng FM ewu Kumasi that time na me wo Angel Group of Companies na me PRO edema Angel Group of Companies somewhere 2003 2004 se na wo hwe wo GTV wo hwe TV3 na nkeka ho na hu se oba tia bisi DJ Hammond program so na o kasafa Angel Cream ho ebia wo tetakwata krade ba bia na wo te se oba bi kasama Angel Cream Angel soap ne ho ahwan ya me na me yesa adwuma no me na me PRO de ma Angel Group of Companies ye be Angel Educational Complex ye be school am call rounds the whole Ghana regions ni na be radio we be na ma campaign am school no ye bibia me na me kasama Angel nti me ni Angel ya adwuma che ni Angel ya adwuma 2002 ebe sin na me da so wom minim Captain Smart na o Oteng FM from Oteng na Captain Bar Fox FM
from Fox FM ene ebe ma no so de ne call Adom ho na me de me sha ase di hu captain ena from Adom ena captain de ba Angel Captain Smart ene me too for me se mon tag ne na ontie futu tie ma futu eye because ne sister ne me eba na adwuma no mu a me chen no adwuma no eba na nyini mu so a manyi chen no enti wo betie mi a ontie mi so a fine ene the office say oye captain enti no betima the opebia oye ba so tie me nkwase asem a ebeboa no because last year me can sembi but so betia onko pe video no na wontie mu ye eno na ne ACC no Captain Smart wakasa bebre but the metima ka kire wa na say slow down Captain Smart aweja ABN. How much of a big deal and then I quite said the on one na edit into my radio station artist will be enya kwenya person one morning seminar so and sana we're going on to the show so we're going on to the show is a professional say as journalists and I say as a media house na mu ye modwuma that one worker is out na for the worker no ni absence no cranty no crampo no muntimi and going on with your duties as journalists ni niemu no yen kase wo mo afom but Captain Smart so kwan ya wo fan suspension no so at say wonya ni penny ana wo shara se kasetia na ene penny wo boa wo na sempo pochi ofi Adom multimedia edo ba ya o so ase kakra na say asema bana wempo muni ni tema tetia is it good say won so benya na kasetia ne all that no before say na wodwen fine sem yi bia no me be see as a wo fa wadwen che no eto yen e your comment section ho na ebiem no share video way on all the social media platforms follow @TooMuchGH for Instagram Twitter so @TooMuchGH_ Facebook so @TooMuchGH na ma obusu enemy makra munya bye bye.